Povratak iz Beograda sa 1 ili 3 boda biće najbolja nadoknada propuštenog u prvom kolu. Ipak, Borča već pripada prošlosti, a kako ne bi bilo konsekvenci na ukupan plasman, već u subotu se greške mora ispraviti protiv iskusne i kvalitetne ekipe Bežanije. Mislim da nismo, ponovim još jednom, nismo zasluženo izgubili od ekipe Brska. Mislim da smo u najmanju ruku bod zaslužili i nadam se da ćemo uspeti da iznenadimo ekipu Bežanije. U timu su sigurni da ih očekuje tvrda utakmica sa malo golova i protivnik koji ne bira sredstva da dođe do bodova. Svaka prilika koja se stvorili ukaže mora se iskoristiti, dodaje Stepandić. Iz neke čvrste igre treba da tražimo naše šanse. Mislim da ćemo morati da iskoristimo 1, 2, eventualno i 3 šanse ako se stvore da bismo uspeli da se vratimo bar sa bodom u Šabac. Seniori u subotu gostuju u Beogradu, a kadeti mač u trećem kolu kvalitetne Lige Srbije dočekuju Slogu iz Leskovca, duelu u kojem bi pobjeda crveno-crne pomerila ka vrhu tabele. Tu očekujem pobedu, ali ne smemo da ih podcenimo, ali mislim da 3 boda moraju ostati u Šapcu i pozvao bi sve navijača da dođu u nedelju u što većem broju da nas podrže i da zajedno pobedimo. U odnosu na prvo kolo, trener Nikolić protiv Bežanije može računati na kapitena Đukanovića kome je istekla suspenzija, dok će Goran Matić pauzirati još jedan duel. Sve utakmice drugog kola igraju se u subotu od 17 sati.